Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je 31. januar 2024. godine. Evo, ja sam došao malo do pčelinjaka i došao sam da vidim šta rade ove moje pčelice. Što da vam kažem, ja sam ovdje bio 15. januara i dodao sam malo hrane. Nisam bio znači zadnje 2 nedelje, ali danas sam došao da vidim, danas je lep dan, ima nekih 5 stepeni možda napolju. Došao sam pre svega da vidim, bilo je dosta vetra u zadnje 2 nedelje i čisto došao sam ovako u kontrolu pčelinjaka. Pa hajde da vidimo, evo, samo ću da otvorim, da vidim poklopac, da vidim kako je stanje hrane recimo baš u ovoj košnici. Neću da uznemiravam pčele na drugi način. Evo, samo polako to da vidite. A kao što vidite, one jedu. Možete da ih čujete možda. Samo ću da kucnem. Evo, čujete. Znači sve kako treba, ali vidim da dosta, evo ovdje se lepo vidi, dosta uzimaju hrane. Znači dosta hranu uzimaju, tako da Boga mi ovdje za nedjelju dana bit će potrebno da se ponovo stavi pogača. Ništa, vratit ću sve ovo kao što je bilo. Idemo sad do druge košnice. Evo nas ovdje sada kod ove druge košnice. Čekajte samo da ja to pomerim lepo. Da idemo što je ovdje. Ovdje je malo bolja situacija sa pogačom. Kao što vidite, pčele su aktivne, hrane se. Ovdje ima pogač, ovdje nije problem. Ovdje ima jedno, možda ne pola, ali ima jedno recimo 2/3, 1/3 pogača ima, mada i više ima ovdje. Mišo, zatvorit ću ovo. Idemo na sljedeću. I evo, pogledat ćemo i ovu treću. Malo ću da lupnem. Čujete ih kako. Ovdje ne mogu nešto da procenim. Mada nema ovdje bi trebalo da bude. Morat ću ovdje da je, znači za jednu nedjelju dana morat ću da donesem pogaču ovdje. Dobro. Ništa, to je to što se tiče pregleda. Evo, dragi kolege, hvala vam što pratite moje videe, što pratite moj kanal, što gledate moje videe. Evo, što da vam kažem na kraju. Obiđite svoje pčelinjake, pogledajte svoje košnice. Evo, kao što ste malo prije vidjeli, u 2 košnice fali će hrana, a u ovoj žuto-beli još uvijek može da izdrži, ja mislim, jedno 2-3 nedelje. Ali pogledat ću, bit ću ja tu ponovo za jedno 10 dana, pa ćemo opet pogledamo stanje baš u toj košnici kakvo je. Kao što znate, ulazimo sad u jedan period koji je vrlo onako škakljiv, kako drugčije da kažem, jer svi gubici koji se jave u pčelinjacima, to su gubici koji se jave baš u februaru mjesecu. Taman mislite da je sve ok, tek ono, ne znam ja, udari neki minus, desi se nešto i bude haos. Vodite računa, obilazite svoje pčelinjake, ne morate da ih otvarate kao ja sada, čisto da vidite da li pčela lete. Evo, danas ne lete, iako je napolju 5-6 stepeni. Znači mirno je potpuno, pčelice su znači u košnici. I tako, što vam kažem, da izdržimo još mjesec dana, pa od marta mjeseca krećemo malo intenzivnije sa pčelicama i sa razvojem i tako dalje. Krećemo u onu, znači, malo aktivniji deo sezone. Hvala vam još jednom što pratite moj kanal, što gledate moje videe i
Vidimo se za nekih 10 dana. Sve najbolje vam želim. Prijatno.